captain of the ship, push riding Gemanjum, shot pattern and take causing a tolofila, push riding in Tanami, push riding, push Korokorum, push Korokorum, and Tatagaman Panaka, you have a case against Jagana Panipana. Itala kama jagala pani kona kiki yeso tatu kama jagala pani le amonto etandu gut kama jagala pani ifen bari ipusha riding push skorokoro magunchena kama jagala pana ispera foot kama jagala pana sai kanda guya kama jagala pana 18 members sai kanda United Boys aspega foot kama jagala pana real tatu el koma skorokoro langa tole munti kama jagala pana seduma hamba yeso ila kama jagala pana wensuru mata Now, kuja futi na jina pale ndio watu hizo hapa studio. Hizo hapa kama jina pale studio. Aspega futi kama jina pale ya tuli tata Elia kama jina pale. Hemo ni push riding, push skorokoro, push skorokoro. We are seeing kama jina pale Sheila Elijah kama jina pale ya kazi pole kama jina. We are kona kama jina pale. Ila kama jina pale ya tizo au pay. Na kama jina pale carrot. Ya tata kama jina pale ya kutiswa la pole ku KG. We are tatu KG wa konduto matota sempini la selfume la mapande no pila magujena.
Pega foot que man chegando para ali atrás, que man chegando para os tata o pega. O al porta pega foot que man chegando para vamos na pega foot. Matota. Ikiwa ngejera. Bazo ke bakujele ke man chegando para o gutu. Bazo ngejera ikiwa. E apega foot que man chegando para como fica aí. O al porta que man chegando para one pump que uma hamba singa direct que man pensa que man chegando para Elija. O al tata que man chegando para ali com toda crunha já que man Elija mai Elija. Now que man chegando para Elija mai panda. Now Elija que man se enti mamba que man Lezole essa já que man chegando para se para faro. E a batalha que a gente tem que fazer. O al tata que man chegando para Elija mai Elija. O al pesa bafuna away chaman. One ball. Without fear of favor. Without fear of favor. Penalty. Who began matching in a punish of solo? And who will tell us the put the match up? Take round the match in a panel with 18 members. Take round the foot that we're going to tell a United boys. Goalkeeper David and Pina Musa Batumela ke manchegela pana Chesgobo 9 Viega manchegela pana Elijah Pata Aspega ke manchegela pana Elijah Viega manchegela pana 18 mambasi Enkolo ngula paskola kona ke namtanje Zobo pega futo manchegela pana nila penalty Entola ke manchegela pana 18 mambasi somente kala Tekanda rapa Tekanda rapa Zobo pega manchegela pana Elijah Foga panja Emile na goalkeeper ta vita Foga teka na goalkeeper ta vita David Aspega goalkeeper ta vita Upegene no Elija Na mo Elija kati na kama tegela para Elija Imele Kia papa Nanti kuma Foga tigema tegela para Elija pata Just number 9 What is 80 members Not United boys Yeah, that's a Zita de put him and together for the portion. Zita de Coba came and together for him. Zita de my together for Elisa. Foga Panda came and together for him. The Babu came and together for him. Betoni came and together for him. Yasi called back came and together for him. Kubenito. Zika came and together for him. What? 80 members. Say, they are doing that kind of money. Friday, my dear, to one mass of the bank chair. Now, they put him and together for him. We are the man chegando para Makesh, utatu para goalkeeper David. We are tata tapite titala ke man chegando para Buena ke man chegando para Gus. We are tatu ke man without fear of face on the market. Pega put the man together para nella para the man together para le 80 members goalkeeper ke man Here's a lot of fun to man together para Kupula ke man together para buti ke man ke tola para China number 2.
Lianza che mangia, dice la Lianza che mangia che la fanno con KG, io ma la Lianza che mangia che la fanno, no, che tutti mangia che la fanno KG, e la dice KG non la inna, la che mangia che la fanno Junior, Lianza Junior che mangia che la fanno Battaglia, ma la buona che va con tutto la città del male. Chi ha condiso la buona che ha curito la città del male che mangia che la fanno. Humni mangiano come la food mangiano che ti va a camminare la gamma porta qua come tutte le cose come le cacca come le cacca ya mi sta che poi che mangiano per facere ma tutti sono casini se casi fatto ma come tu se che ne sei che non ti vengo guardalo di non intendere una chiusa e un mondo che ti vuole capa e sono solo arrivando al calcio zetta e bisogna che era meno gira col tempo non c'è mai che la fare il capo di una partita e tutto e ufficiale che mai che la fare sotto sotto e non si fa e si ti anche mai che la fare e ti mambasim e i colla che mai che la fare o Elia che mai che la fare un po' da parte wena e schijo Ijalo che pela la fare che il umchumela 8 zako unagele ke pela la fare che dota matota la fare che ipeke ezake utombela ngendlela benza ngakhona babonisa la fare ke ukuthi bayasazi isikweletu abafana basethokoza United Boys ziyalandela nkosi yami emva kwethu banda ethole la fare ke penalty the Bible preacher yena ke la fare ke Elijah naku sebholeni the Bible preacher uzoba inkinga lapha ke uElijah Banda bangabe uzomkhumbula lapha ke eqenjini la estep ekethule uzomkhumbula lapha ke manje phasi khona kubafana basethembisa lapha ke uBanda nani ke emuva ke manje United Boys ilapha ke kusihle majozi uyathatha lapha ke sihle sabanga amakhathi abeka lapha letiniyebe emdinga nebeza kuthika lapha ke manje ongena ke umZulu enze njani umZulu ungena ngaphakathi yalidla 80 members bathola sikhwama sabatariani phusha lento bathi phusha skorokoro bathi lenta iphiki phusha skorokoro bathi nasi skorokoro bathi nasi skorokoro bathi siyangena oreke bazimba lapha ke iskorokoro uvinjwa lapha ke siyabonga Maseko lapha ke umfana ke debhayile usiyabonga Maseko akudlula ungakhokhanga intela ushena ke lapha ke usiyabonga ali ke sebuva lapha ke lizothatha lapha ke Nkululeko Shabalala yelithatha lapha ke manje ulibeke emuva uthola uDavid Isikhakhane lalivimba sikhwama sabatariani Tembo Matete usathatha Games 2026 kone somsolo akesone lapha ke libuya noTembo Mthethwa uthola ukade uMakhoba alithatha ke manje ukade uMakhoba uKG ubona Junior Phose yelithatha Junior phambili lasiyajika eqetha ngendoda ipini ubaba uMzulu uyakhuza lapha ke ubaba uMzulu uthi ke ubaba uMdluli akelibeke phansi ke manje lento bathola lapha ke usiyabonga Maseko uzalithatha lapha ke siyabonga uthola ukade uSekhu uMakhoba elibeka phansi ke manje uMakhoba uthola Mthunzi uMzulu esenjalo uMthunzi uyangena uMzulu bathi ndabezitsha bambimba undabezitsha ithola Elijah Banda phakathi ithola Phusha Skorokoro elithatha ufuna Elijah lasithola Temple Senza kamnandi Phusha lento bathi Phusha Skorokoro bathi Phusha Skorokoro bathi Phusha Skorokoro bathi Phusha lento bathatha lapha ke la Skorokoro ithathwa iTipi kayigobi lasentweni Arlito Machungu bathola neGucci Bheke bathi sikhwama samatariani elibeke emuva sikhwama uthola lapha ke emuva Arlito Machungu 80 members libuya lapha ke manje loTelo Sadeni elibeke lapha emuva uKhili akesona Arlito Machungu alithanda 80 members alifune benzejelina kwamkabateni usathatha iseconds alithatha lisukumisa lasekelia ngaphansi ibhola labo ungivumele banisela Mr. Smile ukuthi elodwa ngapha iqanda ngalena lasebuya lapha ke noSithe Majozi uzathatha lapha ke uMajozi elibeke emuva uthola uNkululeko Shabalala uzathatha uShabalala umshemu esenjalo umshemu uSibu Sopepe liphakeme ithungu
Impegele ituglato la pare che Williams non batta batte. Non è ituglato il pare me gusta come mangia. E pega con quello che paga ti viene cosa. Ma tu la operato Silva. E se to pene. Ma buona squadra sa materiale di Cucci Pecche. Di Cucci Pecche. Squadra sa materiale. Un po' per e ti llega la mattina ma foto. Ma che bello perché paga ti viene cosa. Ma tu la tello Taberi. E cazzo la pare che utello. Marlito Mazzoni. Pagacine conta, rivela H. Bambase, Batola Elijah Pada de Pabil Prisa, Obuda Pusaletto, Bati Bello Kela perché Pusa Scorocoro, Bati Pusaletto, Bati Pusa Scorocoro, Bati Nasi Scorocoro, Sase Tendisa, Iscorocoro, Alcova perché Scorocoro, Bazopena into Luis Mama. Ushojalo Mr. Smile, Bazopena Jenama Petri. Ukakati Omukwevo. Omukwevo. Paragi. Wayenza Elijah Panda. Wase Evela. Shala parage kule spini. Ai, yabona kula skate zizokhala. Zizokhala kula skate. Half time kwenziwa idraw yela skate. Zizokhala. Angesela parage kufa usatombela. Antatake baje bayazana ngelaba. Beke basana na mapambilini. Angesela parage bakini tandade. Pambela setina. United Boys. Angesela parage maje. Ituna parage zizwa. Ogena ke umcruise. Utepon petwa. Ubodu siabonga. El sabentera. Angesela bezejani. Bakisi imuba. Elekala mnadi ke baje parage batola shagela. Utariso. Uzasata la parage tariso. Baibela la parage ufa. Shabalala, Letata Shabalala, Ubodu Tepon petwa. Intibinai Gobi. Batola Junior Boxes. United Boys. Angesela bezejani. Batola Tuze. Umchunzi Zulu Makeba. El Mega Patu Zulu. And Kitala Intende. Yasela Mamba. Bantaka la Parage Polano. Yasela United Boys. Escanto Bela. Angesela sensation now. Zangmena. Orge Baba Fiba. Itula Junior Boxes. And Satan Tristini. And Mega Junior. Ukipanga Stende. Forse la Parage Upere. El Sumisa Okuna Puchaletto. Okuna Iskorokoro. Ogusa ke kulomdlalo ubheka nje iphethe uKrimondani isizele yasitshana noma ke wemamfona lapha ke Mr. Smile saseyona ke oyijwayele ayibo engibajwayele basadlala nje ibhola ke elihle ke ngendlela emangasayo njengoba ke ubona ke isikorokoro sezinto zenzeke ukubeka nokuthama ukuthi ke hayi uthola ke uye oyijwayele la somthola ukuthi wenza izinto zenzeke kodwa ke kuyasho ukuthi usungumphathi usuthi mina bafana mina ka wena and mina ka wena soyaphasa nje alisele nale awufuna ama United Boys ke bawazi ukuthi sebabhekene nabo injalo ke phela injalo Mr. Smiley bayazi Sheila para que pase que utu sobebe matota. Agora na para de Carlito Machuco. Essa força que o Curupeta. Bateu na para que devolva. Bateu de pegar a motora para que bateu. Olha de lá. O para que o Machoso Zalente Chani. O Negizanta, o Santa. Agora na para que Santa. O que não vai matota. O cara
Uthi 80 mambasa ngendlele. Uthi madoda ingakuphi na. Ungena ke usanza. Elithathe funa lento pusha lento. Athi pusha Skorokoro. Bamsimba Skorokoro. Uthi siyabonga. Usalenze njani? Elibeka phansi ke manje siyabonga. Uthola uKuzulu. Bambimba uMadeba. Wake usompepe ubethike lapha ke dali iduku laseliya phaka amaphuthe. Awufunde. Zake ngizwe ke ubangana ubandla abantu. Usefuna ukudla abantu ke manje. Usefaka ingcindezi. Uyabona Mr. Smiley ngibheke amaqembu angene kula state. Hey, sizokhala Mr. Smiley. Lokhala kakhulu usitshintsho. Ubona nje bakuphela nje manje. Ngeke mawuphela nje kuba half time. Ayisokuphethe lesikhathi sokuphelele sikhathe ukuze abantu manje nje baqeda senzake iphitsha yakusasa ukuthi sibophele kanjani ozoziwa amasubi nalangaphandle Injalo Mr. Smiley Mr. Smiley uthi abanye bayiqale izolo kodwa sesivukela nabo abefone lapha ke manje wena mangabuyafika wena mangabuyafika tena nje uzotri iqeda nakuka lapha ke kumapenalty iqoqosho lapha ke ama-2K ake sibone engathi ibe ingozi kaSeku uMakhoba uzalenze njani Makhoba shake lapha ke Mr. Smiley into engafiki ngisho nakunozinti abasizwele tournament bafile ukuthethiswa esinzini njengoba sebegqolozela thina la indoda eshayayo siyayibona omunye wathembisa ibandla ini Mr. Smiley inkomo njengoba elana wathi uyothenga inkomo ngogudi yike ebukela ibhola elala ngesisu ufika abafundini awukhosi yakusho njalo Mr. Smiley ithola elayita phanda akefone bezama ukulikhonekta babadala isikorokoro uyakwazi ukorokoro uskorokoro zebhola shake itezwaso sento wena Mr. Smiley hayi lezi sikorokoro manje isikorokoro zebhola ukuthi yena yaselokhathi ngafika lapha ke ifike zonke ngiphelele okwazi ukuthi iyodobha ngolandela lapho hamba ngenyawo ake sore lapha ke bufa ke manje bathola futhi isikhwama samaterial Kintilameni ayibeke bufa isikhwama useyenza ibelula bathola lapha ke phakathi nenkundla uhlelo Hlabeni uthola nefuthi isikhwama samaterial ethi yathola nefuthi pheke yavuka lento ukuthi bamnyala ubathe uyayibambisa egazini fana kayidedele ubathe uyayibamba Mr. Smiley lutho akayidedele ukhoma mayethanda kahle ukuza injalo Mr. Smiley lapha ke la usho njalo Mr. Smiley ukuthi usikhwama uma ethanda engahlonisa wonke umuntu la abefone lapha ke bufa ke manje thola ne-80 members Arlito Machumu Musa lapha ke manje 80 members kanti lapha ke iqanda United Boys eSatombela ubufana Easter Games kwaMsabateni ayefone manje bathola lapha ke uSanza uSanza ke manje Sanza ukuna Phusalento bayikhipha eyithende khwama samadr bekuyisela sikhwama uthola uhlelo Hlabeni ezenjalo uhlelo kanye uchi atijikeleza nabo bekuchipeke sikhwama samadr ebeka phansi bekuchipeke akefone benze njani na ayibaba ayizonke lapha ngephulo labo ithola abafana ba uShavula wathatha uSengu ebeka phansi ke manje ikhanda ithola United Boys eSatombela Citizen ongena basimba wakuhlangana nezeneze kanye usopepe ethi khona indoda elele phansi lokhu elungisa ngakhona lokuthi uyalungisa Mr. Smiley uyabonisa ikhona lisegazini
ngiboneke nalo doke ngiyabona ukuthi wayesithothane nje sakhona ayenemali zakhe ubona umsebenzi uyafana isandla esisodwa ekhukhwini bayakwambe babone lophakathi wena ngiphola ngoba nje ngiphola ayikho into ezomsizayo lala afikele owaphuzisa amanzi unawo amafufu ukuthi-ke woyekela uzoyiphuzela yena-ke udokotela uzokuzelapha ngoba asemsiza enhliziyeni ebuhlungu ugijima mahhala injalo-ke Mr. Smiley isiyamlapha iyamlapha-ke le ndoda-ke u-Mr. Smiley usathatha i-Games 2026 phansi khona eSomtolo Arena we-Mr. Smiley lapho khona istela khona abafana beSomtolo lapha-ke la oyona-ke 80 mambasi kanti-ke iqanda lapha-ke ibu-United Boys ziyalandela ihezi kantombe yemadoda bafuna ukumzuma unozingane bambonile lapha-ke uDavid udoda angathi ayikho empalini abake-ke badonse-ke bekude ake sifune bufa-ke bathula mfuleko lapha-ke Sabalala umsenga Sabalala ubagede uzalenzenzani-ke manje ngena ngaphakathi ubadoda-ke ngeke bekukuqawe sentralayini bathatha kakhulu kuphetha ithola lapha-ke 80 mambasi onke babavimba nani-ke uthini usompempe laphana uyakhala ubaba uMdluli indoda yasejinisini umdlalo ungathini-ke Mr. Smiley-ke ngonompempe manje ibusathatha Easter Games ngendlela-ke abenza ngayo umsebenzi ngobheka lapha-ke from izolo wena Mr. Smiley ungathini abajaja kahle sithinto bajaja kahle ngempela yabona ikakhulukazi uMduli ukhabakho uyanika namithemba ukuthi ngisengajaja mangithanda injalo-ke lapha-ke la Mr. Smiley yabona-ke la studio Mr. Smiley aze uphathwe izonayisenzo TV bona-ke nani-ke ibhola-ke indoda-ke ihleli phansi ubona esithombe sakho usikorokoro ona 22 years-ke lapha-ke kulonyaka alaphansi-ke emuva lase-ke liyasukunywa lapha-ke ibhola labo ithola amakhanda-ke manje emuva izothola isikora emuva oyona-ke impindi bathola Junior Pops elithatha uJunior batimba uDongolo babeka phansi-ke manje batinga lapha-ke uTempo Finale elithatha Junior yasethola Ace ebona-ke ayisaphala uyathatha uphanda uSintu Mdalo Arlito Machumu lase-ke ibhola labo liya ngaphandle uthi-ke uMfeko uKakathi ake kuye 80 mambasi nali-ke United Boys Junior Pops phakathi-ke Siyabonga Radebe uyalinda indoda phakathi ende-ke la uKello Hlaleni ithola Ace Ace angazi ukuthi lapha-ke bazaphasana bakunjani na oyena United Boys isikhwama samatariyane bekutipeke Tempo Matete Arlito Machumu abona lapha-ke Siyebo Shinga lapha-ke umdlalo Sanza Alkoma kamnandi bona-ke lase ibhola labo lithola-ke amakhanda emuva oyona-ke ukhuleko uShabalala uyakhuza lapha-ke uMduli uthi-ke madoda ake sebe phansi bona-ke bobheka lapha-ke manje United Boys-ke la wena Mr. Smiley yabona-ke bashoda ngale nto kuthiwa-ke i-target man ngoba-ke abanayo benze-ke nama-ball player lapha-ke wena Mr. Smiley kunjalo lapha-ke isitshijo kuyomele ukuthi-ke bathi ukukhuphula kancane-ke amasokisi mabo ngoba phela ithimu abadlala nayo-ke imambasi ithimu sesikaSubuvu bayayazi le mali yabona-ke nabo siphama indlela abayimise ngayo indaba yokudribula abasayenzi okunye-ke ebengikucheck-a wesijijo abafana bayilapha-ke amagabadeni bengikhuluma ngalo mfana lo-ke uDisemba kashoyisa ngithi udlala i-Super Strikers le efeni i-Super Strikers iqeda kuna ngo-8-0 kodwa la sebaphumile yeyi futhi bazenzela ekhaya abayodlala ekhaya ekhaya-ke bazenzela babulala yonke into ekhaya thatha 8 labashaya 2-1 futhi kuzima ekuhambeni noma i-long distance Mr. Smiley angeke ukuthi nzima mhlawumbe i-long distance mhlawumbe kuyomele-ke ubatholele ibhanoyi mhlawumbe-ke bake bandize Mr. Smiley ngalizama ibhanoyi azange benze ngiyokugibela ngalenza ibhanoyi lapho nawe futhi awuligibelanga usapho ake sifune lapha-ke useqalile-ke uMr. Smiley ukhipha amafayili into engamelanga-ke siphume ore-ke nanya uMdluli-ke madoda u-Elijah Banda engathi-ke nimdela ngabaphiki nabafosholo
Matulo. Umfana ke wake lapha ke u-Elijah Panda u-8 Mabase. Nobone Sobe Zako. Alex Ross. 2. Lapha ke Arlito Matulo. Elijah Panda. The private speaker. Basaba Matulo Penaldo. Ogena Ruzani. Akefone Majemuva. Itola United Boys kuthina umdluli. athi yaqhubela ukuhlawulisa abafana be-United Ball. Injalo ke ngempela ingakho-ke ubona lapha-ke sobe-ke sokuqala lapha-ke somdlalo kumisa lento kamnandi-ke phakathi ebhokisini Sabatariani ngikuthiphe iphula yamagoli esomdolo engathi uNtombela uzothola iphula yamagoli namhlanje. Into enginga-understand Sithithi ukuthi konjuyeka sonangapha u-23 Sebadala ngaleyo ndlela ukuthi basaguli bamaphi nje angazi-ke we-Mr. Smiley ukuthi uyeka babonaka lapha-ke abafana be-8 Mabase iphula yamagoli nomfo usushayile khona isikole nokusisho bathi indlela kanjani akudlalekile ngoba singenile nje egrawundini kwasheshe kwaphela noma la ngoba awukwazi ukuthi usiwe ngo-3 ngo-4 etonamentini phela ukuthi akudlalekile.